Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 29. Amaani g'iraka rya Mukama. Zaaburi ya Dawudi. Imwe abo mu iguru muhimbise Mukama, muhimbise Mukama, mugambe ko aine ekitiinisa n'amaani. Muhe Mukama ekitiinisa ekishemerire izina rye, muramye Mukama mujwire ebyokushikirira. Iraka rya Mukama rigambira aha maizi, Ruhango w'ekitiinisa ahinda. Niwe Mukama ohindura aha maizi mingi. Iraka rya Mukama n'ery'amaani, iraka rya Mukama rijwire ekitiinisa. Iraka rya Mukama rihenda ebiti by'emyererezi. Ego, Mukama ahenda ebiti bya Lebanoni eby'emyererezi. Akinisa Lebanoni nk'enyana na Siriyoni nk'enyana y'embogo. Iraka rya Mukama ribaganisa endimi z'omuriro. Iraka rya Mukama ritengyesa ihamba. Mukama atengyesa ihamba rya Kadeshi. Iraka rya Mukama ritorozya empara, rikonkobora ebibera. Kandi omuri hekalu ye byona bigira biti ohebwe ekitiinisa. Mukama akashutama aha kitebe ky'obukama bwe aha mwegemure gw'amaizi. Ego, Mukama atuura ari Omukama ebiro byona. Mukama aryaha abantu b'amaani. Mukama aryaha abantu be omugisha gw'obusinge.